Сөймбикә журналы тарихы мәхәббәттән башлана. 1913 ел. Күренекле мәгърифәтче Якуб Хәлили Шәфигулла бай кызы Әсманың кулын сорый. Ләкин яшь кәләшнең бер шарты бар икән. Хатын кызлар өчен журнал чыгару. Шулай итеп, журналыбыз 1913 елда дөнья күрә. Әмма 1918 елда журнал буржуаз пропаганда алып бара дигән гаеп белән Сөймбикә ябыла. 1937 елда Якуб Хәлилине халык дошманы дип кулга алалар, атарга хөкем итәләр. 1926 елның августында журнал Азат хатын исеме белән чыга башлый. Ул исемне язучы Фатих Сәйфи Казанлы тәкъдим иткән дигән фараз бар. Азат хатынның 3-нче саныннан башлап редакциядә секретарь булып үткен каләмле журналист, талантлы шагыйрь Хади Такташ эшли башлый. 1931-37 елларда редакцияне Гөлчирә Гафурова җитәкли. Тарихка ул Хади Такташның беренче мәхәббәте булып та кирип калган. Гөлчирә Гафурова да халык дошманы исемен күтәрә, төрмә юллары аша уза. Ике кызы әнисез үсә. 1937-41 елларда журналны Рукия Әхмәтшина җитәкли. Редакция белән күренекле әдипләребез Муса Җәлил, Гадил Кутуй, Мирсәй Әмир, Әхмәт Исхак, Гали Хуҗиев, Габдрахман Әфсәләмов, Гази Кашшафлар хезмәттәшлек итә. Сугыш башлангач, журнал чыгудан туктый. 1958 ел. Азат хатынның сугыштан соңгы беренче саны чыга. Аны яңадан торгызуны Татарстан партия обкомы талантлы журналист һәм оста оештыручы Асия Фәрит кызы Хәсәновага тапшыра. Татарның 3 талантлы кызы бер редакциядә эшләгән чор бу. Кояш Тимбикова, Мәдинә Маликова, Диләрә Зөбәйрова. Азат хатынның популяр милли басма булып җитешүендә редакциядә эшләгән Хәсән Сарьян, Габдулла Шәрәфи кебек талантлы язучы журналистларның да роле зур. 1976 елда 50 еллык юбилее уңайыннан Азат хатын СССР Верховный Советы Президиумы указы нигезендә почет билгесе ордены белән бүләкләнә. 1977-88 елларда Азат хатынны танылган журналист Венера Фәиз кызы Ихсанова җитәкли. Журналда халкыбызның гореф-гадәтләре, йолалары, тарихы, теле турында язмалар күренә башлый. Ул елларда татар кешесе илнең кайсы гына почмагына барып урнашса да, иң беренче булып Азат хатынга язылган. Азат хатынның тиражы 2,5 миллионга җиткән. 1988 елдан 2000 елга кадәр журналның баш мөхәррире булып Роза Рәхмәтулла кызы Туфитулова эшли. Бу чорда журнал үзенең исемен үзгәртә. 1991 елда ул кабат Сөймбикә булып чыга башлый. Сөймбикә бөтен татар хатын-кызларын берләштерүче роль үти. Казанның зур сәхнәләрендә Гыйффәт Туташ, Килинбикә кебек бәйге тамашалар үткәрә. Ак калфак иҗтимагый оешмасына нигез салучы да Сөймбикә журналы. Аның баш мөхәррире була. Журналның беренче саны чыгуга 70 ел тулу уңайыннан редакциягә Татарстан Республикасы президенты Минтимер Шәймиев килә. Ул журнал коллективын Татарстан Республикасының мактаулы грамотасы белән бүләкли. Сөймбикә журналын соңгы елларда Фирая Бәдретдинова, Лейсән Юнусова, Гөлнара Сабировалар җитәкләде. Бүген аның баш мөхәррире Лариса Маликова. Bütün dünya Tatar Kongresi uzdırgan beyramga jıyılgan hürmetli konaklарыбыз. Исәнмесез, Сөймбикә журналын гомер буе яраткан, ягын иткән кадерле укучыларыбыз. Журналның чыга башлауына 110 ел тулуга багышланган Сөймбикә яшәр мамансызда дигән кичәне башлыйбыз. Бәйрәмебезне бүген сезнең белән бергә үткәрү юкка гына түгел, Сөймбикә гомергә бөтен татар хатын-кызларын үз тирәсендә туплап торган, аларга якын дус, сирдәшче, ахирәттә булган. Әйе, Сөймбикә үткән юл озын һәм катлаулы. Илебез үткән юлны кабатлый ул. Кыйбасын үзгәртмичә журналны бүгенге көнгә китереп җиткерү өчен аңа бик күпләрнең көче кергән. Журнал тарихына бу исемләрнең һәрберсе язылган. Төрле
yıllarda işlep, hizmet yılların Simbike'de tükenlegen, redaksiyadan loyuklu yola gitken veteranlarımız otura bu zalda. Bu şeşek beylemleri bizning onlarga rahmetimiz kabul etib olamiz. Hem elbette güçlü alkışlarımızla. Rahmet sizga. Efendim sizning hürmetli qadrli veteranlarımız Tatarstan'ın Xalq hem Başkırtistan'ın ot kazanan artisti Rüstem Asayev jürliy. Sin Ömür ağışları. Najar Necmi sözleri Rim Hasanov müzikası. Baktı taşı, baktı yarası karsuları Şıldır indi yazdım şaşıp yarsuları Baktı bizim kar üstünde kalan izler Baktı yıllar ike birge salan izler Seni ömür ağışlarım Seni bile sarışlarım Seni bile şarlarım Yılmadı tanışlarım Seni bile Yazılar gider sulara Aylara, yıllara, sulara Aylarının da, yıllarının da, sularının da Ağışında kalır, özler özler Seni ömür ağışlarım Seni bile sarışlarım Seni bile şarlar giderim Yılmadı tanışlarım Seni bile sarışlarım Mene indi taş yerge paralar yalvar Bütün nerse kalan tüslük arasında Alan sular, aylar, aylar Seni görüp aylar, yıllar karşımda Seni ömür ağışlarım Seni bile sarışlarım Seni bile şarlar giderim Yılmadı tanışlarım Seni bile sarışlarım
Hürmetli tomoshabchilar, hürmetli Sindiki jurnalida ishlovchi barliq xizmatkorlar, hammangizni chin ko'ngildan shu motor yubileyingiz bilan tabrik etaman. Sindikalarimiz har vaqt shunday motor bo'lsinlar, motorgina xabarlar yozilsin, motorgina kishilar turida yozilsin. Sindika jurnalini barcha o'quvchilar tilayman. O'quvchilari ko'p bo'lsin. Endi Ozod xotin vaqtida men bola shaqqa qaytib manayim. Her vakit okugan jurnal şunların gururlanıp bugün kildim sizin yanınızga baxtli bo'ling'iz, isanimin bo'ling barımızda. Yubileyingiz bilan bizni rahmat. Jurnalni ko'rkam bayrami bilan qutlashga darajali qonaqlarda keldi, so'zni olarga berik. Sindika jurnali yubileyi bilan Tadmeziya Respublika matbuot ham massa ko'lam kommunikatsiyalar agentligi yetakchisi Oydar Saidgarayev Salim Garayev qutlaydi. Rahmat etamiz. Qadrli do'stlar, xizmatdoshlar, qonaqlar, barimizni bu belgi bilan qutlayman. Mana 110 yil bu bek zo'r javoblik. Men shunga birinchidan kollektivga bek zo'r rahmat aytasim keladi. Mana shu boy merosni saqlab, ham u zamoncha, xalqcha bo'lib ishlarga har vaqt adabini yo'qotmayincha xalqning qo'shlarning yuragini o'zini bek zo'r ish. Bek zo'r qozonish. Birinchi bugungi kunda da mana nindi usullarni ishlab boramiz jurnalda, jonlashishga borib yetirgan. Mana mendan so'raydilar tirajni nindi jurnalda. Al tirajdagina tugul, mana o'zimdan nima bilan. Ya'ni shotiratib qo'yib, podpiska boshlangach, buni unutmadim, Suyembekka yozdirdim. Shunday yozdirib jibaramda, Uran bilan yig'ilishib, Shirat qabasi o'qiylar. Benim tiraj börek bu denesi bilen sonarda tugul ko'p kishi o'qiydi. Ko'p kishi o'qiydi, mana shunga Gulnara xonim kollektivimizni kishilar ishlaydiganlar shu qariyoqni ochib, ixlos ko'ngilli, xalqcha mana shu barimizga bek zo'r rahmat. Saqlab, birgalashib olg'a borib, kelajakka ishlab, mana nishaqli proyektlar birga ishlab kelasiz. Shu qadarni ixtibor jalb etadi har bir proyekt. Xalqdan shu qadar foydalanish kerak. Bu bek zo'r ish. Barimizga bek zo'r rahmat. Motor qilishlarga ham jurnalning kelajagida shu motor yoqti bo'lsin. O'zingiz motor bo'lsin, chiqarasiz. Bayram Sahnaga Tatariston Respublikasi Davlat Sovet deputati, jurnalist, jamoatchilik Rimma Atlas qizi Ratnikovani chaqiramiz. Rimma Atlasovna, rahmat etamiz. Rimma Atlasovna o'zini tugul bir Türkiye deputatlari bilan rahmat etamiz. Sahnamiz qildi. Hayırlı kez, hürmetli seyirciler, hürmetli milletimizin zatlı hanımları, ihlas ko'ngildan sizni bugungi bayram bilan qutlashga keldik. Kamil Azgatovich Nuqayev bizning deputatimiz jilli yerlashmasi uchun bir irod kerak deganlar. Ozriston qizi Nabiyeva bizning marhamatli yetakli bizning bilasiz endi xotin-qiz deputatlar turkumi marhamat esimda. Men boshlayman so'zimni. Bu ikki zo'r chora 3-chi butun dunyo tatar xotin-qizlarining syezdi ham sindikaning 110 yilligi zo'r yubiley. Yuqog'ina ishtiroklar ravishidagina birga qo'shilmaganlar. Chunki mana aytib ketdilaringga beylanish muhabbatni ham men o'zimcha endi jurnalistlarcha o'ylayman, bo'lay desam da bo'ladi. Oqqalfoq uyushmasi u Sindika u vaqtda Ozod xotin jurnalidan tug'an anonimizda borib kelgan
basma. Hem dağında matorak edip aytasım ki la Süynbeke, ol Akkalfak'ını dünyaya getirgen enisi, hemenin enisi Roza Rahmatullah'ın Tufituğlu. İn zor derecede çıkartırken basmalarının en uzun ömürlüsü. Özünün okuşularım hem online formatta hem offline formatta büyük köp minglegen şanda 50 minge yakın bu kayımı offline'da 50 minge yakın okuşusu var zor nerseli. Bir de hazır başka resmi sözlerine etkisi Kamila Ziyatçısın karışımı var. Bilseniz Farid Hayrullahoğlu Devlet Sovyeti Reisi isminden siz şaşırtma tuttururuz. Bunlar piratlar kirek bittiler var. Farid Hayrullahoğlu bulay diyen muhterem cemaat, hürmetli Süynbekeliler. Rahmet, Kutlu Xatının bir yaxşı nersesi var. Onu bütüney okup çıkmasam da bulay. Çünkü onları üye koytkaçtıydı. Seyda jıyılıp, motor etip şeyler oturganda onu tamam temnep kup tapkır okup bulay. Farid Hayrullahoğlu bunda zor beye bergen jurnalga elbette Süynbeke jurnalı cemiyette xатын kızının rolü, aile uşağın saklav meselelerini yaktırtıp, milletini hem tuğan tilimizni saklav, balalarını ilimizin layıklı grajdanları edip terbiyelev yönelişinde bahsiz zor iş başkara diyen. Bu cihetten gamelge aşırılgan tili varının ili var, Tatar ailesi proyektları hem başka şunda yumuşlu proyektlarını bilgilerinde Farid Hayrullahoğlu. Halkımızın xатын kız, dünyanın tutkası diyen konatlı ibaresi var. Süynbeke jurnalı, həligi asıl məmnəni xalqqa yetkirib, işçənliyin hər daim il turmuşu, respublika yaşayışı, cəmiyyət yazmışı bilən tığız urib alıb bara. Həm qədirli Süynbekelilərimizə Farid Hayrullahoğlu jurnalının kurkəm yubileyi bilən ixlas təbrik edib, xalqımızın dilin, mədəniyyətin, barlıq sifatların saxlab qalı maqsadından başqarılan işlərimiz üçün rəhmət oquyub. Başarısızlanlık, selametlik, aile eminliği, icadi umuşlar dili, jurnalının her sanım kütüp alışı dostlarımız her vakit sizin bilen olsun diyen Farid Hayrullahoğlu Muhammed. Müzisinden daha da işasiz müddet sözler köp olurunda istesim kilem. Buna sahneye çıkan bir kişi, o bizim Azat Xatın Gayler jurnalımızda dedi. Bizim Gayler'de de en iyi jurnalıydı o. Hem en iyi 92 yaşta hazır, hamanğa Tuğrı kaldı jurnalda, hamada yazdırdım, min yazdıram, indi min aldıram. Öyle köpten tugul, edip gidim öyle, köpten tugul, şu günlerde kuzi kurmaya başladı, operasyon yasadık kuzine. Anda bir günde yazıyorlar da, ikinci günde koytarıp civarlarında iyiye, benim iyiye koytarıp koydum, kişi bilen şaltıra tabamına. Kızım de, okurga yarılmayın dedi. Yani metem tüzümde bir iki gün. Tüzük olmayı Süynbeke'nin pek matur sana kildi diye. Böyle okuyorlar, çınlam da okuyorlar. Roza Rahmatullah'ın sizler de koyduk rahmetlerini edip gidesim kile. 89 yılda ben Komsomolist Tatari gazetesinin baş muharriri bulup geldim. Roza Rahmatullah'ın benim ustazım buldu. O beni kurs edip, üretip, neşe oldu. Muharrir bulup edil, jengiliş tügül. Gerekten de o yılların 90'lı yıllarının başında ondaki inflasyalar, ondaki akşa kıtlığı, ondaki tirajlar düşü, o başka semitirgan şunday çorunu uzdık biz birgelep. Biz iki güne xatın kız redaktör edik, iratlar indi. Deyiş bulgan şartıga mağaraga birinci bulup xatın kızına kirtip jibereler. Akşa izlerge manda Jiyet direktörü bilen söyleşirgemi birinci prezidentimizga so'rab bergemi bizni kiritib jiberarlar edi. Biz anni bulduk da kaldık şükür. İhlas ko'ngildan dağın bir tapkır sizni barimizni qutlayım. Kızlar sizge rahmat. Firaya Hanım, Leysen, Gülnar dediler elimde redaktörüne. Larisa Nikolayevna. İhlas ko'ngildan sizge rahmat. Siz hem bizning redaksiyada ishlovchi jurnalist qizlarimiz, xonimlarimiz
пиратлар да bir gene bir tekrar var, koyayım şimdi yerleşmesin diye. Sizge rahmet, siz bizning Tatar jurnalistikning asıl taşları. Rahmet sizge. Hayırlı iş, hürmetli hatun kızlar, hürmetli dostlar, Laris hanım. Mene biz indi devlet saatinde iki akşam şidran kişi rimat basılan min. Mene Laris hanım bir rahmet şuna şakırgan var. Şakırga şimdi biz uylisin bitin başına karşı. Meytem rimat basılını sizin yanında zağcılar sizsiz. Ferdi Hayırşı'nın urun basaralı olup taşayız. Jurnalistler sayısında meytem jeklerdeyiz. Siz matur silisiz meytem, siz silersizin degen edim. İşini az ekranaga jülentirgen edim. Mene bayağı kelip oturgaç, Kamil işte 500'lere jakın hatın kızlarında bütün Rusya'dan tül dünyadan kelgen 3-nji kurultayga hatın kızlar niçe kimdi deyip teger uşa aytkanda hatla zappaha ne işe gazindi şunlar deyip meytem alay bulaş çıgamayın niçe bulunmayı hazır ne söyleyeyim mene biz bekinde mega gözüme de 67 yaş var biz sosyalizm balaları bu vakitte bizler öskende televizorda yok biz almaydı alacaklar 60 yıllarda oldu mene bizning avul bir 3 minglik halk yaşaydır indi onda bir televizor bulganda telefonda bu vakitte onda indi azat hatının mene bizning aniler tuğanlar an indi kötü balalar indi azat hatının tuşunu iş okup bitirip hem bu azat hatında Tatarstan'da gana tugul, bu bütün Rossiya, bütün Ulaqta Soyuz zor bitindi, türlü tübeklerinde, türlü Soyuzlu Respublikalarda, dar şekillerde okuladır hem mene nesesi yaxşı azat hatın, elmez bir kende rimanlasымен televizyonda bulduk, berilaşıda, avuldan içik bilgiçlerini saklap kalıdır. Men anda aytdım, meytem mene Uzak kanalını qarasam, avul turunda bir kimse yani yoğanda meytem bir artistlarına kısıtı. Şundan da mene azat hatında qarasam, anda dayakçısı da, anda varaşı da, anda okutuşusu da, anda kimin, anda ziyalı Tatarının milletinin ziyalı hatınları da. Hem mene sizin yaxşı işiniz, men Sümbekeni qarab baram, siz şu tradisiyonu saklap barasınız. Anda fermerlar turunda da, anda vraçlar turunda da, anda mektep direktorlar turunda mene şuşunu tradisiyonu saklap. Onun için büyük zor rahmet çünkü halı okuyum mene bizim bitini Tatar tilini saklav hem Uyuşturucu komissiya yetakchisi Marat Otafoğlu Ahmetov var, onu bilasizlar bitindi. Men şu komissiya kiram endi. Ul mene biz buluşqa şeyin komissiya şulay jurnallarga yozilgan buluşayındı. Komissiya barıp qarab qaytardi, xalq bilan uchrashadi, nechik onda bizning aqshani birda yoqqa bermaymizmi ekan deb yozilgan. Men bir 3-4 rayonga borib, Baltash rayoni, Spas rayoni, Sarmanda bo'ldim, Buvada bo'ldim, biblioteklarga kirdim. Meytem nechik o'qiylarmi? Meytem qaysi eng yaxshi men absolut bir yolgandan men. Nindi jurnalning yaxshi meytem qila. Sümbeke deydilar. Sümbeke kelgach, avul xalqi shiratga yozilib o'qiydilar. Mana u men tag'in topshirib sizga bek zo'r rahmat. Isen sog' sizga mana kollektivlar bor sizga shunday zo'r ishlash. Hem sizga mana bunda shuni butun dunyodan butun Rossiyadan kelgan xalqqa, xotin qizlarga agar siz o'qimasangiz, u jurnal chiqmasdi. Barizda bayram bilan isen sog' bo'ling'iz. Larisa Hanım, hürmetli zaldağı hanımlar, men sizni şın көңілден merhamet miloserdi Hatın Kızlar Terkimi tarafından selamlayım. Bu idi bizim Devlet Sovyeti Terkimi. Tağın da Birdem Rossiya Partiyasının Hatın Kızlar yönelişinden selamlayım. Hem Rossiya Kooperatsiya Üniversiteti isminden bizge de bultır 110 yaş doldu. Hem benim rahmet eylesin ki Larisa Hanım'a, benim redaksiyon kollegiyanın ağzası bulurga nasip buldu. Hem şunu xatli üzünçelikli, şunu xatli iskiterlik, kızıklı iş bulup çıktı. Şunday xatlar kileler, şunday cevaplar yazar redaksiya. Mene bugünkü günde şın iş alıp barıla. Onlar benim tağım birine üzümden şahsen bir tarihini silsim kile. Benim keşimden ismi Azat.
Azat Hatun jurnalı çıkkanda mine şayartı beydeydim. Vəğrim Simbit, Azat Simbit Hatun. O bile bir katı şatlandı Azat Hatun Simbik'e evrilgenine. Hem bile devam edip eytesim ki de siz bilesiz hürmetli hanımlar bizim 18. 19. mayda Kazan'da Zor Kazan forumu uzaşak. Bu İslam iktisadına bağışlanan forum. Hem şu forum içinde hatun kızlarının ayrı bir treki var. Biz Merhamet Milasirdi deputatları hatun kızları şu trekini ezirleyimiz. Anda türlü meydançıklar. Hatun kızlarının biznesine de bağışlanan, maturlukka, selametlikke, mağarifke de bağışlanan şimdi meydançıklar var. Eğer de siz katnaşırga dileseniz bizim forumumuzun saytına girip özünüzün garizağınızı kaldırıp zayıfka formularını tutura alasınız. Biz sizni bir kütüp kalamız. Simbike jurnalın dağın bir tapır şimdi oluk yübileyi bilen şeşe katsın jurnalımız aldağı şimdi icad etilmişi da şimdi matur zalda oturgan şahıslarga sizin gibi şahıslarga boy bulsun. Rahmet. Jurnallarımızda bir zor rahmet. Biz devam ettik. Şirata Hukuklal, Tatmedia Aksionerlik Cemiyeti'nin genel direktörü Şamil Muhammed Ulu Sadıkov'tan. Rahmet. Assalamu alaikum, hanımlar, tutaşlar. Şimdi motor vakıga, şora. Tatmedia'da jurnallar көп. Bağlar içinde var, yaşlar içinde var, yiğitler içinde var. Şöyle jurnalı. Hemen Fatımızlarının en canlısıdır. Alar en yukarı derecede öz aldığına getiririz %10 yıl. Kalan jurnallar bizden kimisine 100 yaş. Gerisi en birinci bulup bu turmuştan özgertüğünü başlayanlar Fatımızlar arkalı. Çünkü bizim turmuşumuz şunun manasında totarlarda Rusya, o Fatın kısmında. Bu alar bizden enilerimiz, akalarımız, hatunlarımız, kızlarımız, alar millet Fatın kısmında. Şankara o millet bulsun için biz özümüzün tutaşlarımızda, Fatınızlarımızda şunu icad edilmişler tilimiz. Büyük motor canlı jurnal, alga taban motor işler olabilirse bizge alardan bulak, fotoaparat, objektif. Çünkü çiber motor Fatınızlar bizge her vakta gidiyor. Şamil zor rahmet sizge. Söz Tatarstan Respublikası Reisi Porşandağı Edebiyatını hem Medeniyetini Üstürü Fonda Başkarma Direktörü Nuriye Minahmet kızı Haşimova'a verildi. Rahmetliyiz. Bizning respublikamız qonaqlari, butun dunyodan bugun kelgan bizning hurmatli xotin qizlarimiz, hurmatli bugungi kishining tomoshabinlari. Shundan da %10 yil ul bek zo'r vaqt endi. Bizning har birimizda aytib ketdingiz, bizning yoshlikda bola chaqdagi shu jurnal har birimizning de ko'ngillarida ozod xotin bo'lib boshlandi. Bizning uyda bugun mening tug'an yurtimda shusha men o'zimni bilgandan beri bugungi kunga qadar shusha Simbike jurnali, Ozod xotin jurnalini olamiz. Bu shundan da shul bizning shulay yeyib boramiz endi qarayman men bola chaqqa qaytam. Bu narsa turida aytadi deb aytishim kelmaydi. Shundan da bu jurnal tarbiyaviy, buni butun kishida o'qiy, butun kishida yarata. Bunda shunday shusha motor shusha %10 yilga ketirgan kishilar bizning jurnalning veteranlari. Ularga men zo'r rahmatlarimni aytishim kerak bugun. Shundan da xizmatingiz uchun bek zo'r rahmat sizga. Sizga barig'izda shusha bayram bilan qutlab, Tatariston Respublikasi raisi, administratsiyasi yetakchisi Asqat Ahmadovich Safarov ismidan sizga ulug' rahmatlarni yetkazishga ham xizmatingiz uchun zo'r hurmat so'zlarini aytishga ruxsat etingiz. Shundan da har bir kishining xizmati hurmatli bo'lirga tegish. Har biringizga de salomatlik, oila eminligi, shodlik, quvonchlar tilaymiz. Shunday jurnalimiz bo'lganda, shunday zotli zavqli xotin qizlarimiz bo'lganda, shunday bizning respublikamiz, butun yoqdan da o'rnak respublikamizning
Anın reisi hem anın halkı bilen birge atlaganda biz alga barırız. Bizning barısı da eybet bular. Sizni bayram bilen tebrik etem. Şın ko'nglimdan şuşu bugungi jurnalda xizmat etuvchi har bir xonimni, har bir kishini biz endi men jurnalda qonaqda bo'lganda biz ularga o'zlarining problemalarini, o'zlarining huzurlarini men aytdilar. Biz endi shulay kelishdik. Yil davomida biz ularga finans yoqdan da, boshqa yoqdan da yordam etib turashakmiz. Alloh bilsa, bizning bo'lagimiz shushu bo'lacak. Bayram bilan baramizda. Hatta azar sindikalarni Butun Dunyo Tatar Kongressi boshqarma komiteti yetakchisi Donis Fanisuli Shakirov qatnashdi. Hürmetli bizning Qurultay delegatlari, xonimlar, tutaşlar, kelgan qonaqlar, Siyimbike %10 yaşar hamon sizde. Albatta, men hali 10 yil ilgari xatirlayman, Siyimbike jurnalining 100 yillığında naq buna biz butun dunyo tatar xotin-qizlari, Oqqalfoq tatar xotin-qizlari qurultayına to'g'ri ketirib bilan tugul, maxsus kishki ishora, madaniy ishora bo'larak da uzdirgan edik. Mana 10 yil uzib ketdi, ham bu yilda hurmatli bizning delegatlarimiz, ham sharafli qonaqlarimiz, xonimlar va tutaşlar, naq mana sizning uchun, bizning 55 tubagidan 15 chet eldan kelgan delegatlarimiz uchun Siyimbike jurnalining %10 yillig'i, hatta zalida 500 kishilik sizning uchun maxsus uyushtirildi. Salamlayman qo'yinglar. Muxlisa buyuk ma'rifatchimiz Müslüman dünyasında birinci qazıya bulgan Muxlisa Bobey'nin şunday g'ibratli so'zlari bor. Xotin-qizning birinchi vazifai bo'lishi u tug'an til ham urf-odat yo'llarini saqlaw. Men yuqorida Muxlisa Bobey'ning so'zlarini aytmayman, chunki naq shu siz endi video yozmada tarixga ko'z solgan vaqtda e'tibor etgansizdir. Yaqub Xaliliy de Siyimbike jurnalining negiz soluvchisi, u Ishbubiy avulunda tuğup Ishbubiy madrasasini naq negiz soluvchi shu bobuylar, bir tug'an bobuylar, Muxlisa bobuylar negiz soluvchi madrasada o'qigan. Ham mana bugungi kunda da Siyimbike jurnalining auditoriyasi, o'quvchilari o'zi jurnal kabi zotli, zavqli, bilimli, obro'li, darajali, turli yo'nalishlardan o'zlarining sonli xizmatlari bilan tarixda teran iz qoldirilib, bizning go'zal zotlarimiz, xonimlar va tutaşlar. Mana naq siz 17-yilda Qozonda birinchi butun Rossiya Müslümanlar qurultayining varislari, mana siz ma'rifatchilar. Ma'rifatchilik dunyosida albatta Siyimbike jurnali kabi o'zimizga gina xos bo'lgan bugungi kunda yillarning qaysi yoqqa ishiga qaramasdan, siyosiy vaziyatning nindi bo'lganiga qaramasdan o'zining sonli so'zin, millat yozmashin chog'iltirgan jurnallarimiz bo'luvi bilan albatta biz baxtli. Ham bugungi kunda da agarda biz Qozonimizning zotli binolarida %10 yillig'in syezdimizning, delegatlarimizning, qurultayimizning qissalarında madaniy ishorani uyushtira olamiz ekan, bu demak bizning millatimizning obro'yi, bu bizning millatimizning darajasi, ham endi albatta tatar xotin-qizning bugungi kunda roli. Shin ko'ngildan bayramlar bilan qutlayman. Tatar millatine ko'rsatgan ulug' xizmatlar uchun Butun Dunyo Tatar Kongressi Xalqaro birligi medali bilan Kamoliddinova Roza G'abdulnur qizi bo'laklari. Jurnalist, yozuvchi, bugungi kunda veteranimiz, muhtaram xonimiz. Şun ko'ngildan Butun Dunyo Tatar Kongressi Xalqaro birligining medalini topshirishga ruxsat eting sizga. Albatta Şunu da ben özümde bu oynaklarında okuyan olaylar
biz şabatla sababına şu jurnalını ko'tardik ham o'zimizga rohatlantirishlik. Rahmat. O'zingizga zo'r rahmat. Elbette Akbalfaq Tatar Xotin-qizlar uyushmasining yetakchisi, negiz soluvchisi, aning birinchi yetakchisi mana endi bunday tarixlarga soldilar. Bizning Suyinbika jurnalida bu vaqtda Ozod xotin bo'lgan vaqtda ham umuman Suyinbika ismin yamadan qaytaruvchisi Roza xonim Tufitulova bo'lib berdi. U bizning butun Tatar xotin-qizlari qurultayining prezidiumida bugun bo'ldi. Biz uni salamladik, olqishladik. Mana sheshak bayramlarini zalga tushirib berishni so'rar edim bizdan olqishlarni. Bosh muharriri Laris Nikolayna Malikova sizga de Tatar Kongressining istakli bo'lagi eng sharafli a'zolarga beriladigan bo'layotgan topshirasam keladi. Xotin-qizlarga da sagat bo'lagi, lekin mana bu maxsus sizning uchun yasalgan sagat sharafli a'zolar uchun qoidagina yursagizda ilimizning ham chet illarining qaysi tubagida pishmoqlarida buluğa qaramasdan har vaqtda bu saat Qozon vaqtini ko'rsatsin. Qozonga foydasi bor ekani albatta birga shay shudan da raqatlarga yo'q. Bu sizga istakli bo'ladi. Rahmat sizga. Merhabalar, zo'r rahmat sizga izlaganingiz uchun. Suyinbika jurnali 1999-yildan boshlab o'zining bo'lagin Suyinbika bilazigin bildirdi. U yer sharining kilasa qo'ysi qiydrasida yashovchi, ismi Tatar dunyosini belgili bo'lgan. Tatar xalqini tanituv, uning tilin, madaniyatin, ma'rifini ustroga kiritgan hurmatlari uchun ko'rinakli Tatar xotin-qizlarga berilgan. Bu bo'lak egalari orasida Sofiya G'obaydulina, Farida Kudasheva, Gulzada Safiulina, Flora Safiulina ham boshqalar bor. Әлеге бүләк мәшһүр рәссам Бакый Урманчы ясаган Сүйинбикә ханбикәнең сурәте уеп төшерелгән көмеш беләзектән бирелә. Авторы рәссамнарның Бакый Урманчы исемендәге бүләге лауреаты Наилә Умысникова. Быел редакциянең мәртәбәле бүләгенә 2 мөхтәрәм ханым ия булачак. Олар икесе дә үз өлкәләрендә татар милләте өчен бик зур эшләр башкаручылар. Сүйинбикә беләзекләрен тапшыру өчен сәхнәгә журналның баш мөхәррире Лариса ханым Маликованы чакырабыз. Татар халык-көйләрен халкыбызның бөек композиторлары Салих Сайдашев, Нәҗип Җиһанов әсәрләрен, Рөстәм Яхин романсларын дөнья сәхнәләрендә яңгырату өчен Россия Федерациясының атказанган Татарстанның халык артисты, опера җырчысы Альбина Әнвәр кызы Шаһимуратовага бирелә. Әмма бу көннәрдә Лондонда репетицияләре узу сәбәпле ул кайта алмады. Сүйинбикә журналының иң зур бүләгенә лаек булган икенче хөрмәтле ханым. Татар хатын-кызларын берләштерү, аларның милли аңын үстерү, татар гаиләсен, аның телен, гөреф-гадәтләрен саклауга киткән хезмәтләре өчен татар хатын-кызларының Ак Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисова.
игътибарлıydı. Быйыл biz bu işni özümüz gene hayal edip koyduk. Соңгы минутка кадәр ул сер булды. Кадәр рәисен бер көнне шалтырат. Кемгә булды инде бу гәзит дигәч, сер ул дип әйттем. Югалып та калдым бераз. Кадәр рәисенә. Без сезне шул көннән котлыйбыз, тагын бер кабат әйтәм. Зур эшләр эшлисез. Нәкъ безнең бүләгебез синдикә тәсидә. Нәселегезнең буыннан-буынга тапшыра торган затлы, кадерле бер ядкәре булсын иде. Бик рәхәтләнеп сезгә тапшырам. Hayırlı gün, hürmetli tamaşaçılar, kelgan qonaqlar. Bizning Sinbika jurnalining her vaqt, her doim o'quvchisi bo'lgan xotin-qizlarimiz shunaqta bugungi shusha ikki zo'r charaning birga o'tkarilуы bu jurnal xotin-qizlarniki, xotin-qizlar jurnali sizniki. Her yılda ул sizning uyingizning qo'nog'i bo'lirga tegish degan mürajaat bilan chiqqan. Biz buni sizlar bilan o'nglarga deyishlaydi. Bu bilak bizning borimizningida. Bu oq qalpoq bo'lagi. Agarda bu ishni biz sizlar bilan birga boshqarmasak, bu bilak bizga iletmas edi. Shunga ko'ra men sizga boringizga rahmatli, ixlos rahmatli. Siz her vaqt birden biz ujilu rövüşünde işini alıp barabız. Hem bunun için bugün de ettim sizge 2 yılga bir tapkır kurultay ötkerige, 4 yılga bir tapkır şunday 4 yılga bir tapkır kurultay ötkerige, 2 yılga bir tapkır jiyinlar ötkerige, 600'lep bugün bizden delegat hem konaklarımız var. Men hükümetimiz reisini hem özümüzün bütün dünya Tatar Kongresi yetakçisinden bik de rahmetli. İsen sağ bulayık, birge matul gameller kırıp, isen emin yaşayıp hem Sinbika jurnalını bir koşan da unutmayıp. Hem ilikim bunun bizden veteranları bugün oturan men sizge barınız kadar rahmetli. Çünkü bizden işmamızını tüzegen şu jurnal içinde bugün bizden şunda oqırazaqabızda otura, men sizga barınızga rahmatli. Birga bo'ling. Hozir sahnada Tataristonning xalq artisti Alina Sharifjanova, qo'ychi Sinbika, Razil Valiyev so'zlari, Rezida Axiyarova muzikasi. Hazanım matımların
Тышлыкка чыгару өчен лайыклы хатын-кызларны редакция бөтен татар дөньясыннан барлый. Сөембикә тышлыгын бизәгән хатын-кызларның һәрберсе безгә кайсыдыр яктан үрнәк булып тора. Ял күренекле галимә, уңышларга ирешкән укытучы, табибә, сыер савучы, трамвай йөртүче, аягында нык басып торучы эшмәкәр. Ул ханымнарның һәркайсы дөньяны яратып яши. Барысына да өлгерергә тырыша. Алар менә дигән һөнәр ияләре, ир хатыннары, акыллы, зирәк әниләр. Миләүшә, әгәрдә көннәрдән бер көнне Сөембикә журналы сиңа да шундый тәкъдим ясаса, нәрсә эшләр идең? Сөембикә тышлыгына чыгу бик күп татар хатын-кызларның хыялыдыр ул идел. Бу бит гади генә вакыйга түгел, биографиядәге бер юл. Бөтен татар дөньясына танылу дигән сүз. Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина Сөембикә тышлыгында чыгарга 2 тапкыр насыйп булган. Беренчесе 2015 елда Казанда узган су спорты төрләренең дөнья чемпионаты илчесе итеп сайлангач, икенчесе 2019 елда. Ул елны Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры сәхнәсендә Алтын Казан мюзиклы куела. Эльмира анда Аксулу ролен башкара, төп героиняларның журнал тышлыгында чыгуы бу инде табигый. Әйе, сезнең алда Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина, Өммәт йолдызы. Ринат Харис сүзләре, Эльмир Низамов музыкасы.
Elvira Karamoylan. Simbike ömürge tottar oylası turunda yazar. Onu okup nişe bu xotin kız terbiyelengan. Koysığına yazmanı alsan da o öylede motor yaşav sırlaran boşakadık. Редакция соңғы елларда Татар гаиләсе турында сөйләүне яңа форматка күчерде. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче башка халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә махсус проектлар оештыра. Аның беренчесе Татар гаиләсе үрнәк алыгыз дип аталды. Журналистлар республика авыллары буйлап йөреп бер төбе астында яшәүче үрнәк Татар гаиләләрен барлады. Bir proyekt ikincisini tutardı. Birinci beyginin jimüşlerini aşıklaganda redaksiya qabat şuma inandı. Ailedagi münasebetlerinin nıklığı kilin bilen qaynananın tatılığına belirlengen. İkinci proyektning kilin hem qaynana beygisinin buruşları da şunda aşıklandı. Millet anası bulurda kilinlerini zirek, akıllı qaynanalarını patlağı kilin hem qaynana münasebetleri oşa, mantur aileler turunda söylüyor. Җиңүчеләрне котлaganda Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, сез республиканың йөзе. Һәр гаилә зур дәүләтнең игелекле, сәламәт күзәнәге ул дип әйтеп, Сөембикә журналы башкарган эшне дә югары бәяләде. Татар гаиләсе нәрсәдән башлана? Әлбәттә, килен төшүдән. Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бәриева каршы алыгыз. Килен төшкәндә Роберт Миннуллин сүзләре, Рөстәм Яхин көе. Aşık
Bugün bu zalda türlü tüveklerden kelgen xotin kızlar otura. Sizden köpeğiz Suyinbikeni Əniyem jurnalı deb atayım. Әйе, onu sizden әнилер үйлерine yazdırıp alıp okugan, qadirlep soklagan, koyşakta tuğan tilinin ahengin, muğun işitsin deyip sizge balalarına kışkırıp okuganda. Biz de bugün sizin için jurnalımızın koy bir sahifelerin jonlandırmakçı bulabız. Hem onu Yigit Sultana deb atalgan sahifeden başlayız. Suyinbikada tüp endemedeşler, iratlar bulgan rubrikalar yuqagına borliqqa kiymagan. Jurnal kelgeç iňilik onu irem okuy. Onları gana şirat miňa jitadi xonimlarning köbüsi. Yigit Sultana, bu sahifemizin konaklары turmuşta öz ornын topkan, fikir toplagan, boşkalarga aytır sözü bulgan muhterem şahıslar. Менә геройларыбызның берсе. Аның исемен ишетүгә күпләрнең күңелендә иңелек әрем исе, әрем тәме дигән көй яңгырый башлый. Аннан бер артлы ул уйнаган рольләр күз алдына килә. Yazmağa күз салыйк әле. Bütün җирдә язалар. Икенчегә өйләндең икән, тегесен искә төшермәскә тиешсең диләр. Әмма бит ничә еллар гомер иткән беренчесенә яшькән буласың. Тик сине тиң күреп килгән хатын кызның да бер гаебе юк. Шуның өчен җайлашырга кирәктер. Бербез дә әүлия түгел. Әсгать Хисмәт турындагы алма абый язмасыннан бу юллар. Әйдәгезләр, Татарстанның халык артисты Әсгать Хисмәтне сәхнәгә чакырыйк. Роберт Менуның сүзләре мөхтәрим яшки, әрем исе, әрем тәме, гармунда, аның улы. Баяндан оқыйдыңыз. Булат Хисмәтов, каршы алыгыз.
Yozmuş sahifesi. Sümbike jurnalı bitlerine kirgen yozmuşlarının isebi sonun olsan köpme bolırlar idi eken olar. Okuşuna uylandırgan, titretken, sıklandırgan, şok karttırgan, gajeplendirgen yozmuşlar. Mından 16 yıl elek Bağlada yaşaşı Gayşa apa İlyasovanın 25 yaşlık oğlu yol faciasına şırый. Min palat işigin açıp kirip, birinci tapkar Maratны көргенде, onun közü hem ağzına açılı. Kalgan bütün gövdesi hareketsiz idi diyor. 8 saatga suzulgan operatsiyadan çıkkaş Marat tabiptan "Min koşan yürüy başlayın" dep so'raydi. "Men de yürü, siz o'tirib da tura olmayashaksiz" deb javob berdi tabip. Gayşa opa shunda o'z-o'zini ham o'g'lina so'z beradi. "Biz hali yuriyapmiz, kun sayin 10-12 soat ko'niklar yasab boshlana. Yillar davomida." Улын аяққа бастыра Гайша апа. Табиблар мұны мұғжиза деп бәялейлер. Әйе, ана мәхәббәте көші әллә нинди мұғжизаларға да сәләтле. Әмма бу тарих мұның белән генә тәмамланмый. Әниле уллы алар икәү хәзер башкаларга аяққа басарга булышалар. Марат Ильясовның "Мин булдырам" дип аталган сәламәтләндерү үзәге республикабызда гына түгел, Россиядә дә уникаль проектларның берсе дип санала. Gayşa apa bugün bizning orada. Idek sana alkışlab sahnaga chiqing Gayşa apa. Rahmat ederiz. Yüreğimden nazlı ona, iman nuru yüzlerinde, жылы qaraş yüzlerinde. Allah'ım bergensin, бүләге bil, turmuşumның sin tirәге bil. Ömür yolun uzun bulsun, kıyaş nurun sibip dursun. Merhametli bulsun ulum, yaktı bulsun barır yolun. Бәхет тауфик бирсин bir Аллам, юлдаш булсын сиңа минем дуам. Rahmat Gayşa apa. Sizga sıklanabız. Sizga hamılınızda izgi işinizde oğuşlar nasip etsin. Biz rahmet sizga. Süyümbike okuşularının iyi kötü olan sahifelerinin birisi aşıktan aşıktır. Jurnalistan әңгімәдәшнең күңелен ачу өчен зур осталык сорый торган рубрика бу. Язманың героена да сокланырлык, үзен кичергәнне меңләгән укучы белән бүлешү өчен дә шактый зур тәвәккәллек кирәк. Сәхифә кунагы Татарстанның холык артисты Зөлфия Валиева сөйли. Иртән таң белән телефон тавышы һәр вакыт шөбһәле яңгырый. Булай да караңгы иртәнең бар нурын сүндереп, коттышкыч хәбәр алдык. Командировкага киткән җиреннән бер туган энем Рөстәм вафат булган. Әтисенең төсен хәтеренә дә алырга өлгермәгән 3 еллык кызы булды. Берничә елдан ул әтисеннән дә аерылды. Безнең белән яшәргә ул үзе теләде. Халкы инде формалашкан 11 яшьлек кыз була. Ятим бала күңеле канаты иңгәнгән кош сыман. Җиңел булмаган Зөлфиягә ул яраларны дәвалап. Җан җылымның барысын да бирергә тырыштым мин аңа дип сөйли ул. Бу вакытта улыбыз Кәрим туган иде.
Әне кешенең үз баласын ничек яратканын беләм бит, Динарга да шундый ук мәхәббәтемне бирәм кебек, әмма күңелдәшлек, җитәрлек яратам мин аны. Бу язманы ахыргача уку өчен сезгә журналдан кулларымда яралы кош иде дигән язманы эзләп табарга туры килер. Ә хәзер сәхнәбез түрендә Зөлфия иҗат иткән җыр «Бердән-бер». Халисә Ширмән сүзләре, Зөлфия Вәлиева көе. Татарстанның халык артисты Зөлфия Вәлиева һәм Татарстанның ат казанган артисты Артур Минхажев башкара. Иратның зирәк акыллысы хатыны фикере белән килешмәсә дә, аны һәр вакыт тыңлый. Кешегә рәхәт күрсәтү рәхәт. Язмыш гамәл китабына язылып куйыладыр, һәм син аны үтә алырга тиеш. Кыен чакта Аллаһ Тәгаләгә һәм шигырьгә таянам. Кемгәдер охшагансың икән, бу тышкы кыяфәттә генә түгел, күңел халәтендә дә чагыла. Иҗатны акчага сатуны күз алдына да китерә алмыйм. Сөймбикә битләрендә чыгып килүче тормыш кагыйдәләре сәхифәсенә килеп җиттек. Сәхнәдә шагыйрә Шәмсия Җиһангирова.
Берсіне. Тик бір сөзі жанға ойылып қалды. Сискендірі ісімет шуды. Үйге қайтқаш, шейлер ішіп алғаш, шықты да ол тахаратланып, қибла қойда деп сұрап қойды. Білесің ме қойда екенін? Мен аптырап қалдым. Білмейдім. Қойдан ашырек, қойдан ағылып, екеу фикірләшіп, қарар қылдық, қибла шул тарафта болыр деп. Қибла мәсәләсе хәл ителгәч, ұзақ етіп, намаз оқыды. Қиблаң қойдалған білмегеш деп өз алдына сөйлеп отырды. Сен бит андай түгел едің балам. Менә ышан сен бу яшьләргә. Қиблаңны да білмей, бу дөньяда нинди мақсат белән яшәргә. Оят иде миңа. Җир тишегенә керер идем, әгәр яралса. Ярыйлы ул, әнкәң исән чакта тоткан қиблаң дөрес табылса. Сиңа килдем әнкәй, кабереңә. Yüzümünü yönelttim kıblağa. Allah'udan sana cennet türü, üzüme yorul kavsırarga. Enkey, rencip yatma mina, tapkan kıblam мәңгі yuvaltma. İmansızlar, kıblasızlar bilen ortakla men, ortak yol sapma. Kimler bilen gine aralaşsam, yürsem de min hazır kaydada, birinci iş etip kıblam barlıyım. Kalbimni yöneltem kıblağa. Күптән булган хәлләр искә төшеп, кайнар тиргә баттым кабаттан. Кылмыйбыз микән гамәлләрнең үкенерлекләрен азакта. Без кыбланы шөкер таптык та бит. Күңел тыныч түгел шуңарга. Онытмыйбыз микән? Балалардан, оныклардан кыблам кайда дип сорарга. Мен бик күп уйланганнан соң шушы шигыремне укырга ният кылдым. Ни өчен дисәң, аның 3 сәбәбе бар. 2013 елның 24 апрелендә язылган шигырь. Аңа бүген 10 ел. Һәм шунысы да нык истәлекле. Әле залда утыручы хатын-кызларыбызның күбесе хәтерлидер. Беренче курултайда булган хатын-кызлар да бардыр. Мен анда чыгыш ясагач, үземнең чыгышымны, докладымны шушы кыйбла барлау шигырь белән тәмамлаган идем. Шуннан соң принтердан чыгарып, без кунакханәгә 200 нөсхә тараттык сезнең үтенеч буенча. Һәм бу шигырь Сөембикә битләрендә урын алып, бөтен кытгаларга таралды. Инде шушы күркәм юбилей сәхнәсеннән миңа урын биргән өчен Юбилер Сөембикә журналының хезмәт коллективына ихластан зур рәхмәтләремне белдерәм. Гомере озын булсын, хатын-кызларыбыз кебек елдан-ел Сөембикәбез матурлана бара. Безнең хатын-кызларыбыз да шулай гүзәл. Мәңге яшә Сөембикә, мәңге яшә татар халкы. Рәхмәт булсын. Татарстанның ортасына сәнгать шәкесе Шәмсия Җиһангирова. Безнең халык моңнан яратылган. Шатлыкны да, кайгы хәсрәтне дә җырга салабыз. Ә һәр җырның үз тарихы. Журналны даими укып баручылар белә, Сөембикәдә бер җыр тарихы дигән сәхифә бар. Ул язмаларны укыйсың да, моңа кадәр яратып тыңлаган җыр күңелдә бөтенләй көтелмәгәнчә яңгырый башлый. Шагыйрә Халисә Мөдәрисова хатирәләреннән. Студент еллары. Яңа елны каршылау кичә. Сабакташларым чыршы бизи. Быяла уенчыклар чыршы күркәләре арасында балан тәлгә шаусылынып тора. Күңелемне утлы дулкын ярып үтте. Кыш уртасында ясалма уенчыклар арасында чын балан тәлгәше. Башта әни язмышы пәйда булды. Әни колы, елыйсы килә. Атнаның шилдә кичен әнигә кунакка барабыз да, Душанбе иртән 6 яшьлек энем белән җитәкләшеп, 5 чакрым араны авылыбызга туплап атлыйбыз. Әни бу шавылда Уги әти йортында. Әниләре вафат булган 4 ятим бала янында кала.
Nekaş uzak şiday olmadı bir neçe oydan u giyeti yurtuna eni yanına koştu. Min ernegan yüreğimni uşqa yumarlap, upkemni işqa yutup, enini bik soğunsam da, izgi көңілі nanay bilen qortata yanında kaldım. Eni jan jıvasın tigiz bularga tırıştı, bik yoratası, kısıp siyesi kilgende de bizni, uz balaların, o gilerden ortak irkelemezken, onların көңілін gitmezke tırıştı. Şuna miken min de eni koynuna kirmezke, onun kollarından yırağırak yürüge tırıştım. Bu jırны baydak jırşılar özünün repertuarına aldı. Üzerlerini üzerlik itibanı Xaniye Ferhi de Zühre Sahabiyeva da başkardı. Biz bugün onu birinci başkaruşusu Tatarstan'ın xalq artisti Zühre Şerifulla'nı başkarında iştirimiz. Halise Medarisova sözleri Sevben Şulana etkiyor. Baba. Beylerimizle kıymetli sunumlar. Tatarstan'ın xalq artisti Zühre Şerifulla. Bayan Partisi'ni alıp bardı Tatarstan'ın halk kazanılan artisti Azat Karimov. Rahmet beyler bilen. Biz devam ettik. İrat hem xotin kız. Biroq galamga biz bit ishtiroqligini illatmagan. Shulay bo'lishingizdan bir-birimizni ko'p vaqt anglamaymiz. Miloša, men angladim buğay. Biz hem ağlar sahifesine gelip gittik biz.
Әлгі рубриканың даими сорауларына жауап берушілер арасында бүтін татар дүниясына билгелі ир-атлар инде байтақ. Оларға берілген сұраулар соннан сонға бөрік, жауаплар бір қайшанда қабатланмай. Ол жауаплар шул қадар ихлас, ир-атларының да тілін шешерге алынған Сүйінбике журналистларына сұқланырға ғана қала. Әлбәттә була ала. Әлі сіздің білән ұшырашыр алдыннан Зилә білән күліп сөйлештік. Қай бір жауапларыны сеннен шалтыратып сұрарман дейм. Мен бит сені өзіңнен де көбірек білем дейм. Демек, ол мені дос болмай кім болайды? Бір-бірің білән кеңешләшмәгәш, көңіліңні бушатмағаш, неге керек ол барлы тұрмыш? Язманы тулысынша оқисы келе, әмі сәхнәдә икәнебезне онытып җибәрмик. Җырчының үзенә сүз биргән вакыт җитте. Киеп кызлар. Мустафа Ногман сүзләре, Рөстәм Яхин музыкасы, Татарстанның от кызыган артисты Айдар Габдинов башкара.
birleştirgen matur bu işler bazıları şahalarda sızılıp kalan engel yolları bazılar gülüken tüzle buzer unutulmazlık yaşlık yılları bazıları şahalarda sızılıp kalan engel yolları bazılar gülüken tüzle buzer unutulmazlık yaşlık yılları bazılar gülüken tüzle buzer unutulmazlık yaşlık yılları Татарстанның һәм Башкортстанның атказаnan артисты Айдар Габдинов. Бәйрәм белән. Хатын-кыз күңеленең көзгесе, ил тормышының үлгесе булган Сөембикә журналына 110 ел. Без бүген сезнең белән 20-нче гасыр башында хатын-кызлар мәнфәгатен яклап, аваз салган беренче Сөембикә журналы чыккан вакытларны да урап әйләндек. Гомеренең озын бер дәверен Азат хатын исеме белән узган чорга да күз салдык. Без белгән Сөембикә битләрен дә актардык. Һәм бер нәрсәне аңладык. Хатын-кызның гамнәре дә, теләкләре дә һаман шул. Илгә иминлек, әти-әнигә озын гомер, гаиләгә бөтенлек, балаларга тәүфыйк, һәр барча җанга сөю, сәгадәт, бәхет. Сөембикә журналын 21-нче гасыр татар хатын-кызларының рухи кыйбласы дип курыкмыйча әйтә алабыз. Һәм без тагын бер нәрсәгә ышанабыз. Сөембикә яшәр һаман бездә. Сөембикә яшәр һаман сездә. Игелекләр теләп илебезгә. Гомер теләп газиз илебезгә. Сәхнәдә Татарстанның атказаnan артисты Гөлшат Имамиева, ханымнар Асия Юнусова сүзләре, Резидә Ахиярова музыкасы. Һәм шулай ук сәхнәгә Сөембикә журналы хезмәткәрләрен дә чакырабыз. Рәхим итегез. Барыгызга да бәхетле, ике дөньяда хәтер, ике дөнья бәхетен телим. Шушлай итеп матур итеп күрешергә яздым. Тагын безнең юбилейга. Yıllar bizde birde şah bulur, biz ise de bana şahımız. Biz